Dva naša slavna kluba odmeravaju snage i sportskoj javnosti pružaju na uvid svoje trenutne mogućnosti. Mogućnosti dva tima u kojima su upravo najmlađi igrači i nosioci igre. Baš zbog toga bit će to i slika naše fudbalske budućnosti, jer ona u mnogome zavisi od mladića koji danas dele fudbalski megdan. Čak je i atmosfera uoči derbija tipična za mladi naraštaj, neskriveni optimizam izbija na obe strane i samouverene najave pobede njihovih timova. Evo sada svečanog trenutka fudbalerima Partizana, tačnije njihovom kapitenu Saši Iliću, bit će predat pehar namenjen prvaku Jugoslavije za titul osvojenu u prošlom prvenstvu. I znate, poštovani gledaoci, da je u sezoni 98-99 zbog agresije NATO alijanse prvenstvo prekinuto. Posljednji meč bio je 112. večni derbi odigran na Marakani, bilo je tada 2-2. A Fudbalski savez Jugoslavije je tadašnji poredak na tabeli proglasio konačnim, pa je Partizanu pripala 16. šampionska titula u našoj zemlji. I sada je taj pehar dodeljen fudbalerima Partizana na početku 113. jugoslovenskog derbija. Rekao sam već da su jedni i drugi vrlo samouvereni, ni traga onim izjavama u diplomatskim rukavicama, tako svojstvenim starijim i odmerenijim generacijama ova dva trofejna kluba. Mladost i sve ono što ona sobom nosi glavna su obeležja današnjeg odmeravanja snaga Partizana i Crvene zvezde. Zbog toga i zbog tradicionalne nepredvidivosti teško je prognozirati ko ima veće šanse na uspeh u ovoj današnjoj utakmici. Ono što je izvesno, to je da će svi akteri dati svoj maksimum da bi ostvarili svoje lične i klubske ambicije u ovoj utakmici. Dobro je što su oba trenera imala na raspolaganju gotovo sav trenutni igrački potencijal, naravno ako se izuzme odsustvo kod Crvene zvezde već dugo povređenog Drulića i Partizanovog golmana Damjanca. Dakle, izbor od trenera startera u 113. večnom derbiju je ovakav.